Dinama na sjevernoj tribini, nemojte upotrebljavati pirotehnička sredstva. Molimo navijače Dinama na sjevernoj tribini, nemojte upotrebljavati pirotehnička sredstva. Još ja u kafiću slušam dečke, hoćemo nositi. Sidra vjetar i da ono stavi sve za to. Računaj 5 minuta. Možda i bolje. Ko protiv Trnave. Poštovani gledatelji, druga izmjena igrača u Dinamu. Igru je napustio s brojem 17 Luka Ivanušev. A u igri je s brojem 10 Lovro Majer. Daj sam nek crveni ne dobiju 2 minute, dobro.